Dobar dan ljudi, danas radimo prvu epizodu Odrasle priče o gluposti. To možete vidjeti najavu Odrasle priče o gluposti na TV show, mislim da se tako zove. U biti, nema veze, krenimo. Ovo je pornić. Kim šokirala fanove jako seksi fotkama. Kao prvo, već prvi komentar, ovo mi neće biti lijepo za čitati. Reality zvijezda Kim Kardashian na društvenim je mrežama objavila nekoliko vrlo provokatnih fotografija na kojima razmjenjuje nježnosti sa suprugom, ali to nije sve. Znači, ja znam da ljudi puno vole društvene mreže, i Facebook, to je najpopularnije, Instagram, Twitter, Whatsapp i to u biti. Ali ja mislim da se tamo ne bi trebalo postavljati nikakve privatne slike, jer to zna, recimo ako se neko pozna s nekim ili su si rođaci, to zna dosta uvrijediti ljude i osramotiti ljude. Gle, ja nemam ništa protiv tih društvenih mreža, ali neke stvari se stvarno ne bi trebale postavljati na tim Facebookima, Twitterovima, Instagramovima. Pa čudno mi je da neko kako postavlja slike i to može postati zvijezda,